U aprilu 2023. godine ovdje nije bilo ničega. Samo još jedna parcela, a ideja o Cortex selu bila je samo vizija na papiru. Ovo je priča o putu koji smo zajedno prešli od trenutka kada je 19 kompanija odlučilo da uradi nešto što do tada niko nije. Ideja je bila prosta. Ako zajedno možemo da pravimo softver za cijeli svijet, onda možemo zajedno da riješimo stambeno pitanje našim zaposlenima. Kada smo prije 3 godine izašli u javnost sa idejom Cortex sela, znali smo da nudimo nešto što na tržištu ne postoji. Međutim, nismo mogli ni da zamislimo koliko će ovaj projekat značiti ljudima koji eto danas u njemu žive. Cortex selo je dokaz da sinergija privrede, struke i finansijskog sektora može naše najbolje ljude da zadrži u Crnoj Gori i da im ovdje ponudi budućnost. Ovo je temelj zajednice kakvu želimo da gradimo. Kada smo počeli, ideja je zvučala potpuno nerealno. Nismo imali nikakvog partnera, niti banku, niti lokaciju, niti investitora. Međutim, danas Cortex selo stoji kao dokaz šta zajednica može da postigne kada kompanije prestanu da budu konkurenti i postanu partneri. Ono što je počelo kao skice na papiru polako je dobijalo konture, spratove i boje. Priznajem da na samom početku nisam bio veliki optimista. Projekat je djelovao izuzetno zahtjevno i kompleksno. Danas kada vidim useljene i uređene stanove, porodice koje žive svoj svakodnevni život u Cortex selu i atmosferu koju je ovaj kompleks dobio, znam da je svaki uloženi napor imao puni smisao. Postavili smo standarde gradnje na koje smo iskreno ponosni i vjerujemo da Cortex selo već mijenja percepciju modernog stanovanja u Podgorici. Posebno je važno što smo stvorili prostor koji nije samo skup zgrada, već mjesto kvalitetnog i porodičnog života. Da bi ideja postala dom, trebalo je da neko stane iza nje i da ostane uz nju narednih 25 godina. At NLB, we are very, very proud to be part of this ICT Cortex project. Why? This is innovative, unique, it is the first of its kind in Montenegro, and it is very successful. Why is it successful? Because of the partners. Beside the ICT hub, for instance, Eurosox, the architects, also we from the bank, we really gave our best to develop this in the best possible way in very short period of time. We are serving clients who are propelling the future of our Montenegro, young, well-educated people. All these together gave a package where our risk assessment was very positive, and this allowed us to give a very competitive pricing for this project. At the end, everybody is happy. Congratulations to the project, and we have learned a lot, and we are ready for more. If you think about project like this, give us a call. We are ready. Thank you very much. Hvala puno. 5 objekata, 4.500 kvadrata zelenila i prostor koji je od prvog dana projektovan po mjeri čovjeka. Ideja je bila da osmislimo projekat kako nema u Podgorici, dakle jedan savremeni stambeni kompleks namijenjen prije svega mladim ljudima i porodičnom stanovanju, sa mnogo zelenih površina, sportsko-rekreativnih sadržaja, dječjih igrališta, community centar i drugi sadržaj. Bilo mi je posebno zadovoljstvo da zajedno sa kolegama iz A12 Project iz Podgorice radimo na ovom projektu koji je zaista jedinstven po mnogo čemu, a i po urbanističkom izrazu i arhitektonskom izrazu, i da danas vidimo njegovu punu realizaciju i zadovoljne korisnike. Po mom skromnom mišljenju, ovaj projekat je postavio nove standarde savremenog stanovanja u Podgorici i postao reper za sve buduće projekte koji će ga, po mom mišljenju, vrlo teško nadmašiti. Ali Cortex selo nije samo stambeni kompleks. Ono što se u planovima zvalo zajednička zona, stanari jednostavno nazivaju komšiluk. Kada sam prvi put čuo za ideju Cortex sela, djelovala je gotovo nevjerovatno da jedna poslovna zajednica može zajednički riješiti stambeno pitanje za toliko porodica. Danas ovdje ne živimo samo u stanovima, živimo u jednoj zajednici
djeca imaju prostor za igru, sve komšije se poznaju, a osjećaj sigurnosti i pripadnosti postao je nešto što je teško naći u savremenim urbanim sredinama. Čak 50% prostora namijenjeno je parkovima i zajedničkim zonama, što predstavlja rijedak primjerak humane gradnje i kvalitetnog koncepta života u Podgorici. Korteks selo nam nije donijelo samo dom, već i kvalitet života i osjećaj da svoju budućnost možemo graditi upravo u Crnoj Gori. Večeras gore svjetla u svih 115 stanova. Iza svakog od njih jedna porodica, jedna odluka, jedan razlog da se ostane u Crnoj Gori. Korteks selo je dokaz da kada privreda, struka i finansijski sektor stanu na istu stranu, može se izgraditi nešto što traje. Nešto što se ne mjeri kvadratima, nego godinama koje tek dolaze. Tako da vjerujem da je ovo tek početak. Dobrodošli kući.